nkrofo no a omo se obi ya baye omo bo no omo kunu no omo nyina ye so ya bayifo ampa de a ene se ma me ne honhom gya ya aye honhom wontu honhom no a wontu ase asofo ne ntu honhom no a ma me no ode honhom no gya obi tuwa buru no bia no so man no mpo emra no anye de eni wani a sa sunsun no do di gya no ono be de ono do adi so much GH mima obibia akwaba sonko ede eba ye fidi kese su nyame hwomo sedane da munya ebre eji edwatie ensem a yede ebesomo na ebusuafo sede omamonim no eye na watwi mu de chese ensem a edi atentwie ewo eye mayi so eye maami a na wadi infinhia eduokuno 90 years eye maami a ne din ede eye madam Ekua Dente eye chese Ghana fo binom anase ne mpotamwo fo binom eche no si na bo bro no akopemu se wo wuye ni nyina eyese no wo mususu se wo ye before all because of eye de su se ye bi eka ede etre wo na ense we ebebeto abonten no empanifo bebre na aba be kasa ede afahum ye hwe ye mampanya wote akonya so his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wo be address eye the issue ano wo edge se eye aposifo enhwehwemu na chese eye rapid administration of justice intimi enkoso emfa emma eye asem no ye hwe eye former president John Dramani Mahama wono so de ne de bebetu dwa na chese onu krampo chemu se video no bo wontimi enhwe because de na ade ne kono eye ne ye yie pa eye Jerry John Rawlings wono so de ne de no eba ye na ene dey nipa wa ba bontia wono so aba be kasa ede afa ho eye honorable Kennedy Japan na nensem odi atu edwade na cheso wonya krampanka Ghana ye ma eye mampanyi Akufo-Addo nsimfra konya no so na wo memedi wo man so for 3 days pekeke emfa mo men nka yenya ye befa ne la because ansemfu we ebi etimi emfa na fiche na ebusuafo mo mayin ko hwe video no ye ba e de nsem no mu nchemu ebeba beto aso who born dog please bunipa because of sorry or suffer by be said 90-year-old woman before they have to kill the woman too or baby or poor many or be a man of firing squad baby or poor mammy who should buy the Bible in the chrono and do team a man the top of firing squad charge them with treason kill all of them. What is going on in this country? And nobody has sympathy because of religion. Near Punipa Ekume, and near Nancy Ghana, and near Pa Nancy Ghana, and near the killing your fellow human being, a 19-year-old woman. That was in a horror. Nobody went to their aid because of suffering. Because priestess or your bow, they should hang her. They should hang all of them. What for democracy into it shouldn't go. What for money in your president bear 3 weeks? And you will see what will happen. What kind of thing is this? And we animals see all over the place. All over. The whole world. Everybody is watching. Life. Killing human beings in the name of religion. Catch them all, Ghana for. And you have come on. I be a Yakupo the chair, the chair. I said, be a making the other. And if I be a while, and Sana, your home faso. The Daniel said, me will check it. Make Ghana for man who has seen the egg, make it be a them. Religion, PD program. Religion. Am I a bottom? I have bottom for Ghana. Because, you know, now we send Nipa a chapter here. Now you have poor Brewer saying, be anyone, and nobody has sympathy for this woman. Now, Mr. Father, no, I will not get me. I'm a brother back or kind.
Emra Rollins here second cool. But you are say, where are we towards? Say Brofu. And you saw this that where are we towards? This is the question I ask. The Abenda sisters keepers they have condemned it. Ghana for Mamun, sorry. Winning. They have a witchcraft camp. I will not go baby. It's a witchcraft camp. So only that is madness. Madness. Only pay a bay for in the Look at what they've done to this innocent old lady. Nobody me tie ne ba boy me tie no no think of person of the cost talent okay. Now first time on ba ho on be tachi ni tie say we be before. That thing to show say we be before. Oba said ko be fnako ah forgotten what he said there. We ja ni see wa the next day o ma ko buru aberiwa ne ko. They should charge all of them with first degree. Give them firing squad. We parana kupara umma rolling today we spend the clinic in some school. Now Rollins and name 2 weeks. Papa, now I understand him. How? Many people know already. You come up very well. We're going to a woman and that's how your boy and count. Mommy and share religion here. I have said it a million times and I'll continue to say it. And I'm always going to be vindicated. The religion is impeding progress in this country. We're at that age, British follow witchcraft a year, no more hanging. And I said, do Ghana. What Mamina was one way, very how who said Mamino, they should be killed. Mamina, the Bible knows a born team should be killed. Mamina, I ran out of the yeah, be killed. Yes. All the eyewitnesses, they have to give them 6 months for not going to the woman's aid. Any of them, I will bet you the also money. To serve as a deterrent. What kind of trash is this? The eye with a hole. And that man way. And they couldn't save your mother. And you got to come. Yeah, I will save my mother. And you have to kill me. I will hold Ghana. And then the coup for the store. And some fool ya a soft food you. I am Muslim, and one bet 20 and one be safe. One bet what you come once more, who be winning. Who winning we are. One member and cost because they document the people and they don't even understand development. As simple as that. It makes yourself difficult. When you have these fake and preachers indoctrinating the people, you cannot rule this country successfully. Because they make all of us lame dog. Oh, man. Oh. Young call. Mesanso Emamo Aquaba Sunkun Ebiemo Pastor Richard Obria Bwana Temin Sani Faswa Menino Ebetritrin Komo Yedin Shia said I said the Mwamuni no say and some no de yam penny pomesi Brian sorry so near so yam reni swani nyina muno yedini nyina ebehihye odifo me ma Aquaba yes over Mpombo ko die ready aduma de achi de necessary adum nko a ye de radia so hwan ye fe me da se nso sa me da se ye share maame abrewa chese ye buru no to the extent say wo wu ye kra
ensem bebre na aba fa ho like nkofo bebre na akasa e de afa ye dwumadi anase enhyehyɛ ye a ekɔɔso no eso ebinum hu ne se entwaye enye ne kwan so a eno no mampanya be kasa former president Jerry John Rawlings na John Dramani Mahama ministers no dodo na so de woma no atum na honorable dia wode ebede hu ne se womu a womu di se adwuma no ewo empotem ho kafa ba ho no ye ntwe wo maso ewuo no kura se do muku maame no yenku wo mu ebi because ensemfu we die wontimi ntina ma ne nkoso ni nyina se asofo ya mwa na makwa ka bie se na nipa yi se o maame ye befo ne se like omo wo baabi a omo sade mefo egu ne wonko ne binto hu ne se asofo ne ka ho bi na saa abahye anasa de ekoso no etimi koso de na betimi aka fa won abonsem no Papa me da se bebre ye matiefo ne ahwefo nyina akwa babie Papa ubusa me se de na metimi aka fa the honorable akompre kon candidate Japan e kan ye a Papa me kan say o say mpanimfo abekasa okay na papa yinso de de abetoso wakasa waka bebri eye na emu no se o se yantwe o maso a esafata se safo no ye twe o maso but mpempenso se ebeya kayenku o mu no ye se onabo se ene de on twensan se omakun obi enti asotwe be an de be ma nipa no obetimi ehunu se de oye enti ne atwe na so a be manager so owu bia ene eno anu na wo wo no susu de aye asua de Papa me da se ba sa na ye famara no ahye yense you see on say yes two wrongs right will never and never what make what on anything no ba iti say yes ade no a na che say ye komo sisimra o yes say ye fa de papa akompre kwa kan ya say ma no ye charge wo as what a punishment of what of treason in the constitution of Ghana you can say treason it is one of the highest crime obi eya no manyimu a yetimide sa first degree felony near the economy. That is first degree felony near one of the highest crime onipa ebe koso e wode ya omani. Okay. What am I say? And intino so therefore those people have to be deserved what a capital what punishment. Okay. Say na wede all can. But misusu say sad no em say e firi ho because me kaya na nsem ho no mo judges no ye elect wo mo e wo Supreme Court no obaako ye busa no wo saasem wo ya say should capital punishment be reinstituted and o say on de nko susu say sad de nka nya de ye nyimfiri ho nti e ba de say na MP onso obi aye bone a obeka saasem wo what am I say nti e ba sa na say an eye for an eye, a tooth for a tooth. Moses Imran said, "You go, man, you best sa. Unanko Ponko, Casamri, and Kubiani day, Ubiani. And today, you are dominated. I say, now so, I don't know so just only paned any bonnet. But say, what such ye be? You bet me that more way aside, and for more, but honorable saying, Kumubi. Your man, His Excellency. William Ronaldo dango akufado. Onsi 3 days. No so we dey emergency 3 days na. Yen hwe de be dey. Ebisi dabi. Na na do mo wonsi no wonfa Kennedy ma. O de Kennedy ba de wa kan de. Papa wonso de wa kan obe de obeye. Enti no me dem susu se wa sotwe bi a ye be redefine se yemfa masa ma na di se adwuma no. No a ebi. Okay. Nso bebe. Na on se asofo no. Yes, amonya asofo. They are so serious. Yeah. They are so serious. Amonya asofo. My rest me. And rampu na kamede baba so say ase ane wo mo e kan yes ane na
ye ma me ne ye befo anu nti amasa ne o ma na si no do hu ne se se wo mutimi wura hu se ma me ne ye befo so Yesu se on do wa generalize ade ne se wo mo ya asofo nti asofo ka ho bi we so bi akwa kwadi ni boni asofo de ofa ho se I say di we so aba be chechira asofo okun yi se penifo ebu bebi yesi me sle atiefo ni ahwefo ma me nka sa de we maybe it will create me but I will have to say because e nsem ankofo ka yesi mfantefo ba ko ne kodi dokono fa ne ofu mu nya de mfantefo ba whether it is true or not but they should forgive me ade o mota de kanti atiefo nye de mfanche me but then say first no sena onipa ye bone a oname twe aso a otwe aso ode aso twe ne ba awonto to adele a eso entene esanse so say ya bi na akakanti eso ye sofo okoso to krom ba bi no what this guys no so ye there or ye sofo ode asofidi a ye de ato no so so far so ode asofidi ato no so nkwa so ye konfum pa papa no edi kase o kase asofo na ye de enaka okay but then etwasa ye hwehwe asofo kra wo ye de oye because Bible no say no na o see me say ready na ebekọ so de na mu ni o ye agane de ya apede o se nkofo bi wo wa wo fra won Yudafo na nso onya de ya o na Yudafo o se be ne bekọ we ya nkofo bebrebe be ba o midin mu abeka so ore de onya adinfo se bi mpo betima anwade ne senchani bebrebe e be ba nka so ne de Kristo no na nso na ewe ne nyade ema ni nti the fact say wode osofo ato no ho so no enche so wede osofo enti ga ono abuma ye nhwehwa osofo kra wo ye de oye na osofo kra odi se aduma no ansa na ya generalize aka se eye de ya osofo ebia na onye osofo ebia na onye osofo I say the moyi mu wa from there ye ye mfim ba me amete hey awo na me afra mi me nkasa me na na bi aya bayifo eni nti yanko buru no nye de enkuno da bi aye aya honhom anja se bra ya buru na kunu no kra no honhom ne nkoye ebetimi akwa akwa obi fufuro mu kra manasa aya adwuma ada ero fi Yesu Kristo du budan ni mu no sa papa na honhom bon ya se no Yesu tu honhom no onsa Yesu na nko direct honhom no but akwana na mu na ka che Yesu se ama honhom no nye de nkwa nti Yesu na direct honhom no ko mprako no ra ya de enwu ye eno demika so ba Yesu Kristo so because wama ni mprako na ya de askata nti baye aya honhom ubuni panu kunu a obetimi de honhom na ya de agya obi okay yes e because for all you know ni pana wa kunu no ebia na that time am bunu kunu no ebia na ba yi honhom no ade ama ni family member bi se oye bayi ampa ebia no yi sa honhom no ade ama ni nana bi ana ni family member bi kwa wo ho amo bunu no sunsum ni nya sa akotan sa onipa ni mu wia mama bu nipa na kunu bia obesa yede obesa ba so na je se wo ma nya eye normal punishment say apostle for be twen wo ma so krampo na se eyampa se de wo mo kan so se ya ne kan se bia wo ye be for na je se wotimi di ja obi a wo mo krombe omo mfom ho totoroto sa na oba wuntie me the book of Acts me paraphrase okay the sons of Sceva the Francophone sons of Sceva omo say apostles no ade Kristo din etu ahonhom bone no they made an attempt say omo so omo tu ahonhom bone no right omo try ya wantimi na honhom na omo tu no say honhom ni si buru nkrofo no na enwanwa so ati ase eni nti no Bible say honhom etu firi obi mu ohun na ekọ na onipa na honhom etu firi ni mu no say onipa no amfele ni mu with the word of God sunsum ni saba esa betena ni mu no badia okofa akukuda no odoma yede odoma beka eni nti no nkrofo no omo se obi ya baye omo bo no omo kunu no omo nyina ye so oya bayifo ampa de a ene
se ma me ne honhom gyae aye honhom wonto honhom no a wontu ase asofo na ntu honhom no a ma me no ode honhom no gya obi tu aburu no bia no se o man no mpo emra no anye de eni wani a sa sunsum no do di gya no ono be de ono be wadi Osofo nentia ababeto edwase say ye gonja honum no ohene a wo hono ya to nsa de afre no a chese wono so yetoto na no because of say bibia bekoso wo mpotam honum no den ya wo hene unim hu bi like o say su say you say priest o say obi be di dwuma na obi be ye bibia den ya onya approval no e free wo hene honum na chese won so amani go ahead say enkoso enti wo mususu say ye bra maame no ye bro no no ohene no onim hu ebi enti ato nsa de afre no ne kwan so a eno no se wo hene no ye to nsa de afre no etoto na no fa de esi ye no no kwan so no if say ohene no na hwe oman ni nyina eso okay enti se oman na bibia de asi ti opani so bie mantemante ti se ya nkobo na mane ya ebi kwa na wate ti se ya nto ya nsa mfre ohene no a no ono so a me kire onipa kora oye sa eno so baye de ebe hadwen nti ansana asotwe no kora be ba no kora no ohene ne de to ya nsa ye de afre no eye efise o bibia ono so betimi aye de akai de afa okay ye de ensem no ebeba na wiye no ye hwa de ase kwakwakoye se wo mayi emu no nyoma ekoso na bibi enkoyi a said ebe ya like sa ahofama se bibiesi ye hwehwemu no ebi enni ho eye dentia senka bibiesi ana wo bi aba be kan bibi senka at least aposifo nye hwehwemu wo mo be ya relax that train se panyimu bi memeka se mo nsori mo ntumoto mo nkọ ha mo nsori mo nye se mo nkọ ha eye because of say ye ndodo ye ho ana se adwuma no mu do no eni wo mu ana se den papa me da se sa ye wo institutions anka sanyama we nyina also mo ne take the charge of it they will not because sometimes no aya na nkofu fifi nse o onye mi busuani okay no ti sa obe mami so fi se ni busuani bi pa wa ban mu a nka obe sori amankasa mire ba bi asema de aduru nka be de nka be duru nti o man ade kodie ntia BBC na wo se ye hwehwemu nkofo a wo se ye hwehwemu no agise ya pushi wo mado so wo mo amomu bibi krampa nsana o ma ye ni nyina no se sometimes obi feel say oh ade we emfa me ho onye mi nua odona 1 Corinthians chapter 13 ka wan asem no sa odono eni ho o man ni nido ana obi a hwehwe ne nyonko obi a hwehwe ono ankasa ne yeyo onua anhwehwe onua eyeyo so ho nti onua hwehwe onua yeyo ba dan ana se bibia sia na mfa ono ho a obesori ogina ono nko ane ho pese me nkuminya awo man Ghana emu ewa bibifuo mu even cry ya politicians yi on me dia me to abaye mu wia asema mo kan se bi ya kwan ye be ye we ye be to nsuo ye be ye we enso what aba na 4 years ne mpa sua so on ma ho da na hwan se na okay oba asema Jamaica oba ACC yo be se mi dia ACC enti odona nkasa no ebi ni ho akwan bi asaya o se nka politician bi etimi sole se me mpa sua so ha me mpa me ya mpimi nya akwan mpa nka wasa me ma bi a DC ye ho kra timi ya ekohwe no onhwe DC be hu obeyi nani odoni ho because bra manfo ne bre no ono onye dey omre bi sa na didimu a na wurawura yimu a na ene hwe de ekoso na ye de me mfa me ho tena wo man mu a o man betimi akoso ebe bose to enti wo sha na Ghana say ye kwe oname amamu dia Ghana we are falling into a ditch. Samu I'm telling you, say no kra ni o man ni mu. Ano kra nsusu. Bible say bo hu no kra no.
na no kwana be mo de ya adehye enti eno kura na ebe ma ya adehye no ani ho no maame Ghana progress yakofa no wan mpuntu nyuma yakofa no wan obaako fo nya sika no nko atena so ma sika no nko ayede atena so enti nya de ayeyo ani mpega de onyame amamu a Ghana ye be ye de ye be hu bi kura ebe che Odifo for final words to join na yemfa yedwumadi no ensi oba pa me da ase o musa twa na kase me ma oba anyan entena ase nanso mama ne ntena ase mama ne entena ase ensei yen kase out honhom no edi onipa no eye de ya eye adwuma no ba me attack onipa no physical because the person is also a soul. Okay. Oh, they also agene ho no. Ye hu se onipa na ye agene confidence mu. Oye okra aye na botadi nyame asam tete onipa no a. Obo hu se suppose se oye bayi no. Obo hu se anya de anya nti oba ye be firim. Na ye ma onipa ehun ehia ye. Onipa dadwene anya dadwene. Onipa haw anya haw. Onipa bibia nka wunya no saa na wose o ma wunya nso hu se nya wunya nka pe no oso no so hu ya oso onu so nya ya wede ope na Ghana yemfa onua to ndo ye ho no na betinya boa ama o ma na ntima ye de atubu Odifo for telephone number to Jebia no bi hia no watwetwe nkomo anaso pe wachi akwan a baba me number ni 0246 42 63 75 0246 42 63 75. Abusia for Pastor Richard Obriabwa and I ne day and no etwetwe enkomo efa ye mami a ye bro noa di niko owoma mpanifo be kasa sisi de won abonso de ne de aba betai eto no ye di aca wadwentwefa ensemi hu no nso betimi de aba e wo Tuma GH comment section ebiemo like a video share for my abusia for all the social media platform obetimi so afollow yen e ye IG page @Tuma GH _ na emrepam ne de madwencheni nyina ebeba abatu edwa ede amamo me amede dwumade ho chia me midin ene ekwia sika pa dasene yebesa ne hia makram